Ashafo ni adofo ma menchia mo akwa ba se na so mo ni medie hyemu awo emergency Ghana TV nyamansan ade atumu eso awusia ne ya sanso de hyemu abiem na next story aba be come nsa no e na me de ba be down na ye de nke enim se obatan asede ene se obehye ne ma amo manya ba bi papa asi na next story aba be come nsa no e wa ha de kire se ayampia pa mu ayampia e na obatan bi e toto e de ma ne yen wufide mu ase a ye boni aye ni se ye koka se adenti e na wonhwe ne ma abusia story we die mu orem kaka ya se mra yankoni yankoti emunchemu embrasia Grace I say ma chonya mi aduna yo me bi say say we did we say ai me boa wo did dey me di money stew and a day be and a fish na say one me nya ni die enti ma meja ne yanko awie wo na adam dey na Dubai acha me ni boy bi leti na menyem so that no obo me o ma miskanko hospital confirm me menyem 5 months metena na nchen ateti mu na mbidwani free ho ba kuma wo ye den na ukoshia boy no na ye den na onyem ye na ye den no status obo chire me mu ka na trasa mente wase ese me hunu ba bi efre ene de esi wo mu ansa na afa metimi ato aso acha na meme woje so wanya visa yangaza 21 years uko school me minya 16 years and papa nya accident with yetima ko school o papa wu ye o ma me anka me ma me kai na o ma me ampese obeko school na wa na wanko sata no ma me entimi mboa enti ana na ye boy adentia chani na ontimi mwam se ebia o be ma ska ko school ye na me say jaide koton abulo na bacho ade na school na ye style maso tiji so be tina ma school na ye style menti ase o ugina ase yen na papa film na wo say form 2 JHS 2 eti wan ko school ni biem no ana me kwati na obi nche akra na me ma me ka say me mra na papa wu no ni nua ba ko say ahafu Kenya so mu ye ejuma ho nti me mra na me ye ejuma ho ti e ko ho na ni nua ba na de me ko school de me ko form 3 waso na afa ne man de akoshe dem no ma musika by me de o mam bi onko ma nya me de o mpesa wo boto aso fa free baby papa wu ye no ebra na show school akwa ase no boss anko ni nyina bra de be si nne niema a wafam niema a asisi ansa no abade enti a oba ha no so ene de atete de fa ya famu bi blende ya ble one wan aha nti ukwa Afrikanya se wono uko school ni tro BC ya na dabi adenti na ma me ni ma miskan fanko tina school na style na ma me ka che se ma me no hwe mi tim pe ba bi ntra because so say edu anopa na me dwale na me kwa obe fra me di kan ya no afra ne ma na amo miska ubisa ne ma no so ma miska bia ba ma mi so afra ma mi no woniska onye edwuma bia okay so ene de ntufu yo no o sa ko hin na mi sa ba so okay na mbeton watermelon me ko ho na me ko hu bai na me ne na nyim sisia o first born ni ana there me first born no nti me say bo me nko mo ni nyina ansa na wa bebo we so enti sa ta den na wonya baba ko ansa na me ko school no na obi ahwe me sa boy na me ne na wo first born ono na na ehwe me ba na me mpani mi ma me na me ka se lo friend be she dem and ba no na ka se bla no weskent mi menji isika ni bi o ma me nua ba mi ma me nua na otu fu se odo no ma me ntimi hwe wo no be ma foforo bi wo sika nti ye den menji bi sata na e virgin na me e virgin eti aye sa na me ma me panyi ni sa de ti na ye nye sika na ye fa bi mble no na ye so la ni e odi ho bufo pamon efirifi won na me maame ka che boy na one me wu ni so fa me nko e na boy no ene wo be wo ye
pacha na mi chechire mu no ase on fa me nko sa time na ojiji ni sika na woni na dadada da bi am dada o mo de mi ko fie ko amempene na mma sa aba na ne me na dada igam ni free wenum ibra mami mi ya metintus oh yeah but ante say wonyim ni ayo boy yankwe nche sa no na me mama me digi boy na chi court na nche o pristia o ma me nua me mama ankasa o ma me ankasa ma boy na kwan so fa me nkonko tira na nche o pristia hey ti me kwata boy nche o pristia me nyim ye boy me kai da ba ko mama na mama nti mama ka mama fe no say ye na bla na boy na ka chem so de do na ye mi to wa ko ni e me tesa na me yem hihye na me nya format em dwan free ho ba me maame ofiri obesi na me hu boy ni bi me ba wo no boy no woni na eko pristia no woni ne ba o maame wona maame se boy ne fa wonko me maame panyi ni pamo me no tana ye na etifie ba aku o pamo me ni sister panyi ni si free ni fie nko na nka me maame ni nketua na aka na me maame de me ma boy ne so mfa me nko na me ni ba bi ate wow maame ankasa wo bachai wujidi on le man kwan wujidi bachai wujidi bachai sabre no wonyem na menyem me virgin plan me ne be makra na ana o maame hwe wo ne baba nanim se pristia o maame nko hoda wonim hoda be man wonim no so ye saman so ye hwan on fa wo nko na ni ba bi te wujidi bachai ana won so di boy na chine ne ko pristia se me ni ba bi da o maame no na ba bi a woni dan dem no da ni nya ne nche eti woni boy ne ko do pristia ho no ye den na o break your virginity ho no ye den mu ko do ye no do ko maame ho den ne si o pristia ho no ha dan ti ho na no limit nti no abe ye ho ade no nya me ho ade okay nti mu ko do pristia na den ne si ho ho le bibiansi de ye se me na me maame ntime nka na o flay maame ne flesi obi sina me ne maame kasai okwaje boy ne number no flay na on me ne maame kasai o se memla na boy ne ka jam se wa ya me forget it to ba go miem then one me de e ba me nya 4 months na me suru ba maame nche wasem no ade apoma me menti ase me nim se de o tie me so tie ase de a fi se o maame se ne boy ne nko na wo so gi peni se wo ne boy ne be ko na ne boy na ko na me bi sa o se wo ko pristia ho ne ho asetena ne te se e bi o mama na okọ adwuma na me hyede ana o pa adwuma bi ma me ye ana se me ni me nyina na atifi adwuma na me ya marking na ye den so mo galamse no mo swallow na enti galamse enti na odi na chiko e men kasa we for girls and for boys de me kwa me nim se ho mo ye galamse ho me ko ho na na bla na ye panyin no mo se meti wo kwade me marking ma na o mo swallow na wiki swallow me tua me ti wiki na oje be say na mo ma me 2.5 na watch achai but so sa na be ma na tinzi na nkeye by Manchester time na minyo okay to aso na minya format and betina mami che and the oba ma nya dan no tena mu sata on flame say ni nwa ba na ka mu onu nso nti wanya ba bi atra to aso be kwatra ni chena oya boy no o say ska week na the hospital week ebo so say ni hanesi na mi da tedi ani emu ana me de wo me wu kura ofie o ba na ofie ajai na efiri one mantin nka bi o ka je mi se o ha ko ndu 5 months to be jai na me am to asim bi nya 2 weeks and bad so am ne man be dokono o sa na mama bi be dokono enti o mama anhwe se ne baba yi mempa adwuma bi mani nsua wani nya adwuma sua etirebo ade pam nom ne ade amanfo ye cakes pastries ne ade wan pam bia o musa me da kwa so ni to adwuma o mama misa woda na wan so waka kire o mama se mama mpese me sua adwuma mama kan no bi no ye bibia o nuanom ne nyina maybe omuko school mo ye say 5 je pepa wani kafra na wachi we na nka ye pe eja bedi akonom so saa ne de ani je saa wie
odi sun ya be hono mu Grace moye 5 una ye panyini otosutu uni apanyini no ye den oni be man netie aye ne ho ade nti de odi wachi no so ye de oba na be ma ono so ye den de odi ono so wachi oba na last born ye say o papa o school uni abe man wenye mfiesi onko school da wenya onko 7 years onko school da you don't mean it papa onko school sa nursery ni ade nyina onko obi da ebesini echo ye dey onamo uni anom no mo he mienu de odi mi machi no ene be ma no na wo me ma mi chensisi ba no kwa mi se we do mo wo Kenya so nti o ma mi se o ma mi ankasa we oh just o ye dey machi mi uni mo papa nu e bi nti o papa so free mu no papa busuafo no amehwe mo kira kwan obi ama are you sure acha papa ka okay boy nkomo e enti unya 2 months 2 weeks now buy na obi be ye dokono wajo ti na oba no we no kula oka ho na me share na wonya 2 years na me ma me sa ko afo na me di na chiko onu bi am kokoti na ho na me ko hu dia be si amene na ni nti sa abre na wo di uma me chiko afo na oba na nya sai no 2 years 2 years de na ko share de woni na nyimi na dia asem no ka je But the time na ye ko ofofo na ye di agro. Agro ben pilolo antoche agro ben. Nkwala na onu ani mi age ni epe. Onu age epe. Na to so nya akwala ma. No ani time na ye ko ofofo na mi 16 years na mi hu na ye di agro ba na nyem bibia no. Agro ben sa mpacho. So omo ba ye fie. Omo ba ma me penji no. Ni na ye di agro. Ewa agro na mugu awodo ohene agro ye wo mama ne dada ye wo fa ne wo fa se wo se bia ye to na ye di nkoma na ye hwe omo fon so ma me nka ne sa anu na ye agro no ze bu ha na ma me penyi ne ma me kora wo bi no ma kwa ma be ma ba ne mama abedi agro no ma omo ba ha na omo ni abedi nkoma bu ha sa na ye hwe omo fon so na omo sa akọ ye me ba na me besia no na market there na me ko dwom na me ko hu no je me na o chiri wo nyina na use phone na me use keepers okay transfer ano je me na no ka cha me say no kra me maami defu ya no the boy no e ji nko no ka cha boy ni say mawo by me say so peme dia na boy ni say anti dan say na ya ku na boy ni say da bi tubu ukuta ba 2 years ana wo no mami ko dwem dwada ya me ne mami kwa na point be say na boy ni flame na me ni di nko no bi say asa me say ma mo mba e fi ana no mu di agolo na mami ka say yima na ho ti say ba na satan no so na me de ne sele me say mi ku no say oyire wa amanka ohene munya phone so hwe ya dwuma na mko kwa mfu mami put your phone down pacho dum phone ni what the fashion gym let me say now you are under my control mo e do for mo ade opeso emi anu ayo pacho abema oba ni fie ni be dia gura ye de na huru no ase ukuru ni into I mouth to kura da wanya reda uni mama ne dada pacho unim satam na e ba hon de me na anya bibia do satam na me breaking me be jana me alanse me na to chemi wa ku wo ba ekura ba 2 years still na da so ye virgin da bi me nya 18 years na me wo me ka de okohie ni dwade ya wo se no oba fie ni mmedi agro ana so mama ne dada agro ni say wo mpanyifo nyina mu me ka che onye nkola nkwa na di secondary school nyina wo ho enti bia na agro o mo ba bedi na mama ne dada agro eno na oba fie o na obedi enti di enti na di pa enti no mo ka se ukunu no na mpa okohie ni dwem na oje o number pacho mi de mi ndi enti sa ena ode ne ba ya oni di nkomo na ama me be ka se na ma me je phone no ka se wawo by one size so pedia be fa
na boy ni see you nti ye den na me me say free ho ko ejeso na me ton ta me lo ho na me ba ni hyehyɛ yo me sika ni na akofo na no frame say me memla na me di do nya wo mu fie ho sabe nyana ne nya hwe Dabi yo na me ko mu fie odo ba ne ko Dabi ba ni ja no ade nti na wo no afra o ma me di kai blue announcement ne se ukura badada na wo ko be me won fa ba ne nko no hunu se de bon wan empratwe sitie me mo de ni mi nya ka chan de ne ba yo nti ko de ne sie me ko al ni eto na na ma me ne papa ka chan se o mo do mba ne kwa kosi adwuma ti me nko bo no na se ne ro fe ma me ba am ka ze so na se ne ma mi scanner me nko nti ko fie wo no no ma me ne papa wo ho pa chan ene ye de wo ba no to awo wo nse no mfie pa chan enti fie na boy ni wo ye bibi pa chan boy na se mo ka kire wan so no ye bibi e dem pese me hade o kan se ne cheo okay ntu da wa no ba no be da o so no ye bibi okay wanka hwe so aka bi kwa dia min kai enya mama e kwa me no fa so no ye bibi me pese me hwe se obi a ukita ba ketwa a wo tempente kwa wo de ani gie na de a rehemu ana hoto so na onya se nipa wei menini ye bibi a obeboa me de no ka kire wanka hwe na wa do homa no ka chan mi so ba wale me na wa bo ama me ya me ba na me ba sa ta me ni ba ni so la me wu se omo si onye adwuma na obo ane papa e ma ne do ku fu papa ne si me nko na ne ba ni nko si adwuma odi sen wo fie o me che ho odi be sen idi ba wo so me e bo so me na me di wo bosome nan na o ma me ne papa nyina wo tu dware wo ho na ne boy na ewura de no makoda e na bia se akọ hini ana ma me ne flame e ko obi ani mo ka che ni pa ni so on flame ma me o me je na ma na mbo mo flame ma me ka che se o mo kan je na me la na ma me ska se nyo ne ma me ba ho ne ba ne ma me ba nti o mo ka san che o mba no ma me lo fe na me mla me ami nya lo fe da mo ska me fo se hwe de ko na me se me ba o so ma me mba be ma no ache no o so ma me nche se ache no oni ma ache no ho to aso o so ma me mba so so ma me ma no na me so me ka de bia ne papa so la de me ya mo bia ka le se o nya he ni hu ni so fa sa so mo ka sa ne dane babu ho ka me de ma so fa ho am te den na wo koye ne wo fie ho abaya wasi so se bo ha me no aduane se ho ne ayi wa ye class kakla bo so mi koja if you offer bo me no aduane bo mi sinya ma no me sini nya na mo di aka ho ama God have mercy upon us. okay nti yem fa ne se ade achi anopa wo ya bata na wutie asem we bi na wonsunu munya wo yade na menimara de but yehwe ade achi anopa wo wonsenum fie a fanse wo ne boy ne ada masori oba no wo ye den wo da munche bia na wo da ne ba bi pada enche boy ne dem ho ne mpa wo ne bibia o mpa no wo den ni bibia sa radio bibia fan them pattern no mpa ne nko a na se onye ru a hodu adem wa straight to mpa ne so na ukoda enti oba de da mu finfin na one buni wura so da nchen ne nchen akwa na do na do wonsu okay enti na nufu na u breastfeed u ba no 2 years oba no ebe ma no ba nti no num nufu ankane ka ufidi akwa na ya to be ma nanum na wo hwe omienu anadwe no yo enti usori anopa wo fie ho no mo a den na we pacham sa na pa mepla opra aha ni akonsu one wan ebu ani nuan be ko bi so time ya na oba no we one na mo di agbo yo ewia na manu aduane abenu aduane bo mu ko afuma mi ko bi ba don beti koko na matese bi abo okay na wa ye dey bi ewia na masanu aduane no anu aduane onu ama me ne papa ne di bi acha okay no wa ye dey bi na numere se be ko nsu na ade sa ya sa no numere okay ti anadwe no wa ye dey
Me jala kana. No akoda. Na masa da ka ho. I be so good. 84 months ni so ye no. Ana papa ne maame ne se. Omo ba be man de omo ni kosun adwuma. Na one ne papa sign contract say 1 year. Oba so papa we school, oba so papa 1 year. Nti am say sa time na 1 year na so. Na papa no ebisa na say obesu adwuma na so obewale. And the meeting na me ni wo bi by me say omo on na ka che man. Wan na ka che o maame. Boy. Okay. Alo muzan so obewale ana so obesu adwuma. 1 year no. Chom dis kalema no de ko hada. Me kura me ka che so nko su adwuma nya sa bibia ba omo di mi din ba to se na me ba ho no na ama na nkwa akoye. Wo so ba twempra wa ya sepre. Enti eda na ofi ho. Eti okọ ha dan e ho na na yeti na okoyi okada. Okada na me sometimes na me yale ba na minim semenyam. Na me ma bi chi baile. Emu ho no na me hwe de ye na me call hospital me ko na menyam. Me ko 2 months. Ho na yale sha asese ebo. Na bo ani sha asese otete. Ede na no ya o kana tete na o ye den. Bu ha ma me ni credit nso obekọ adwuma say aflem. Bu ha 12 ni na me yale. Wa hu say bia ma miska ko hospital na so be bibi. Dan moje tu me. Am friend ma me ka che ne say. Ma moje tu me. O friend ne ban ne kasai. Ne ban sa friend o ka che me say ni mood. Tini ma mi ntimi no. Na me sa friend ma me ka che ne still na. Osu oniska. Sister bi ofi ono so ka osu oniska. Ma me yale sa fedu abi. O mo wadiane. O kwa ka no abo. Ma kini na no me. Mame. Asi etiti. Enti we na ye titi nyina na e boy ni de titi hu. Machan. Den hu na ma obo. Eduane. Aduane a obedie hu. Aden. Bu akofa ni tigo se fama de mam. Enti Dan otiti wechi me fun kula. Valentine Day no watch atade say me si mpi sa time so me yale na me si wo mama tade bia na me di wechi me si me atade kokko be si de di wechi. Valentine om de atade kokko na di. Grace. Echo ma me nim hwe o. So mo share red. Red. Okay. Me ni bi. Ti me ti me tenafi. Me hwe na dia no dia ade ne kwa no ye de na me pia wonte. No di mechi. Me fa le fa isi oji na di pia wonte abaji me fon. Fa me fon ma so fon ma. Am me born na sa se de be ya obeja ma ade da ma. Obo mi atwi me fon tete ma tade. E de toli no no. Eno ye den. Otete sa kam na me. Meba. Mami Janfu a. Hi. What to say? Ami adumo. Wadaroma wunim abaye ya your friend Grace Wapon. E ba so an. Wo de eno no. Ba so me ba. Na oba ana na kosam bebre abaye mfie aduonu ba kope. Wotu kotra ha wokoton dokuno woton watermelon. Enom ni ade adan na waja oba no emo ne number sabasasa. E ba so. Nya me ba na mane number bi bata. E ye wonu a enene nam. Me ba ne die. Papa wuye no mususa. Nya na ma sha akra na. Omu ye ni penum. Onu kwani akra wontie matem. En wone nam. Mi baby wa bedru no kra no. Minum ho hwe. Na me wo na eja ye fra me se. Wona me kasa. Eti akla ne de efiri wonu a enya me na meja no. Wadaroma. Papa wuye no mfie sei. Papa wuye no. No mfie 17 years. Amade a wo bo se wo papa free mu no wa hwe no a wasu adwuma sei na wajai okoko school de ne tu school do se mu no jai Afa na tu school me tu ono me nya adwuma bia esuka kra mbedi do wo ne ba panyini na ode ne bae no bisa ne se me akwa no ode ne bae no be ma na ahwe no esuka kra mediem na me de boa
dia fen Ameba yenya nkodru baby a obewo no opapa free mu no no ogina school ben no ogina class ben na entoafo ben na ade ne to aye ben mu na no wo minibi enti man finance waso ni bi ai o baba man no last born no 7 years oko school way for 6 years lonko school ba choko school way lonko school ade ntia Mami Jamfu a. Mami miti o. Wadaruma o. Asemu edapono ti no. De wo be yaka no waka nsem bebre. Na wo ba panyini nti mi pese ye hunu se de o kana no kure. Ana akwada no twa nsem bi na agu so. De di nkan. Wose wo baba panyini no. Wono so amobere bia wote be ma so. Onu na di ho. De odi na chiri na ba chiri saa. De otoso saa. Wo last born yi won ko school da. Wajia tumsa enti ma wonum kununum ewaja wonum nyina mate sei ase hu se de akwada ne kan ye nokre ana se biribi wo wa atwa se o ma ye hunu ye nokre genti na abasa me mane de obi amobra ana me mano eso obi anye school ana be mane sunko school ende ye nokre ana me bisa se den na ama na basa wa de adwuma na wo ye mpacho Eba so menya djuma bia. Wo edem die bi won sa ba ku ni ho ana bibi ho a aya kwasidi. Menyale. Nani ada mama? Enye bibia. Mami misa we say ebra abaye wo bayi di wachi ene wo kwa afu Kenya ase. Okosi abe ma na no kura se wo ne be ma no kasa wo phone so say Obe wa uba konso onse opa o mefa nko. Bema de en waka na sebi. Bema be na wa me biso asem. Kasa nonti. Mai Bema be. Me na me ka se opa o mefa nko. Na wo ko Kenya ase ho no. A wo firi ha na wo me nu nyina wo ha na wo ko Kenya ase ha no. Wo ko wa so ko ye Ghana card no. Wo kra me so ko bema ho. Asem be na wo ka na sa no. Tam na ni ati ya pompo ho no mo. Ana me ka kire wo se wu be ma no kwa fa ma sembe na me ka kire se be ma we de amu wo ani so ebo odua ba ni ni be ma na se me ma me be fa kwa ma me ka kire se me nyana ma so odi nti ana na wu je me sei wu ja ka kire se me ka kire se o me fa ko kai ba me kai ta no e bro nya da sa da mo ko sia ni me de me kai oh me de me kai me ma azini dosu ana ma azini ye bebre nti me kai ye me kai Yo na mama Obai tu ne be ma ne kwotena be bo so me nan wo be ma no nchen na we. Ta sana mo nkru. Na o ana mo be na wutu fa ho fisa akoda yi se de wo ka se munye akofa baba akode aba ama watiti wo mawre mu abo ama ya hwe wo se gya no ma ne de ba na sa kwotena be ma foforo so. Ame wo ko no na mini ha o so ko ye Ghana card ko no ti be ma so ana me fira wonu kwa fira me fun se be na wo fo se pese be ma ni ko si eduma no woni ni se wo ware be ma na wo fo na fira me ka kire me na so me de se mo be kana mo ba no be ti ase dia me pese o kina ko me ba na wo te wo no e be ka se me ma mi nti ana mo ko si abe ma me ni mbo ti ni ka kire me ban what one meaning do ti ka kire me nti den sam sa no ka kire o ma ye hunu ne ba panyin no ka kire wo mba cho ne ba panyin ne de no wona aja wo sore a wo ne be ma ye ko wona akofa wo ko ye na odi ni sen pa ye na aja me si be me wo show na me ba na wo to na wo te wo no o mu ni pa anu o mu be ma ya nware so abra wo usha wo fa be ma wo munu wo bedi be ma na tema na be ma nsu gofo ne bia saa me ana be ma no ene ne ntam tetiile e ko wie te wo se me ena me gu na wade e tuwe no ko fa ye ne bia me se me nka ho atem e to tena ko ne ko to so mienu obeka se me na magu na wade ye anya na aka se isame ye kusat ni ntum pene ma me ne ntina se wo sa akura we se wo ni na wo tena ko na wo keka
na wan hwe ya tema me ka tere wo no me ye men chan to mi so na me to mi bi mi fi mi hia we se kana kwa na ho to ade ba kwa ya me ya ne se na me kan ana me se ade ba kwa ya me ya ne se anuafo na mo ho no omo ka wo do odi wati ani panyin no mu ni entia na ka me ko ma me nkasa da wo enti mama wadarumo me pese me hunu se modern asese akrai ti se wa ti se sansan kroma okoba no akoba enti se ebia bibi boni bi ye no ana wokotena be ma isu na kiki pe na o ti se obai won ka ti asefo bi mu anka be den Eno mama me tio Chira se dia wo kan me question am bisa ya na hono kwa wa anyima no I say wo dia bufuo na ehia me nanso ni yie mu ni yepe akoda yi opapa fu mu yi aha me pa cho enye se mu mabufuo no akora ne ye no akora na kasa no me de enye se me de me dini nyina tum ene be ma na kasa ofa no wona ne kon e ma busa ne se me yankasa me hai moto 100 cities di ba ho asem o kacha me ba ye na be ma na tuwa na me busa no o kacha me se wanka ne ta ai se me yankasa na me ba ye no o mama ye person bi o mani magwase me ba ereba ade an ho na afro ma me o so han moto di ba na e di asema o na me koyi ana me fle na ma ba wan na no koyi boy aha me ka da no me from praga ka se me nsi fo ti me di wachi wan ka se me nsi fo ma fa me ma me si praga enye question musa me question me se me ba ye na wa se ma o kan se wabo na wu su na me ha moto di ba ye no ensema wo ka kire me na me ba me bebu ta be ma no ka kire me se wo wan ka ne sa eye wu nya na odi wachi ha na madanti ni wo ka kire me se wan ka ne sa na ma me ba o se obi kura obema bia befa wo ba na se wo bro no na wo ba no mpo ukoye no wo ba no ka asem fufura wo ba no wode ne wafa na mfiri ho wo so de ne niam nyina be si praga no musi wo onsan me ba cho eniama no de be si praga mu ye ne baba no ketwa ne niama enye wono ne niama eche ade na ka asa wonsan wono no anya na di so be ko mami akwa no wote wono anya na di so be kwa wo ba tan bible say nkwada ya chede nyankopon de o mama ye o ye bebu wo mo mogya ho fo asade se ye tenetene wo nom ne etia wo mo ehwe ma wo mo abrabo si wo yie edu ba bi na wo ye na maka de a wutimi jai but said ye ne me ko de esasim se wa anya hwe ai asade nyankopon de cheye minim tapa minim pa ni madie panse asade nyankopon de cheye na mbom die akwa no me ba ye no be ma na asem wo ka no a kompla be ma na ye no me ko kan no se me ta be ma na ti so oba de wo wade ya ade ba kwa ye so wo ye wo ba no waso awade ja wo wade a akoda kitu we waso awade won so awade o no so ase ne kunu wo ye no kura na wo ba no ka o ka se wo makwa wo na wo se wo twe no se besin ye ko pepa bi ni na fa ba obra adai wo ye wo munya ye kama deze o ka ho o mo ka ho o de ko down koli Jafua ame Metio wadarumo I put it to you say one fa wona yensi form say bad time wo mai hu ujituma na wunyintum ujituma na wunyintum ukunu no de say Ima yes say yes at say I'm out more na wona obi baba wafa no wabetena wo so atena wo nkyɛn no maame no papa nyina atena boso me nnan emua afa de akoda bro ne ade na wo bro no a ohun ne onya ne ho adai patu me bro
Awu nyina tete a wode akere me. Sa ni ho ntia de wode be chebe me so na o mark bebre o ho. Usu o mark wo ho a wo no o ye ode. Odi bread ko atwa me pen. Yes. Hey. Ansam shisha hopa o. Enyanwa. Emmanuel. Yes. Wonim Grace mame. What say? Me no. Woni Grace nanti ahyase no. Grace mame ka kira wo say ne ba no wawo anso ansay ye. Ti se wo pa be fa no. Asafo ndị aka nze mekanze maame wo ba ye no. Maame na ebetu menu nse na bank so be back. Cho ma onesu kaka na manti ho ni. Me say me okwo we oba back no. Me diska kuma na ben akwan papa SNS kesi me la nsam de kuma aje no. Anti wo ni mba ma no a woni Grace di kan wo ye no. Me pa akwa be so na anim no. Oh, den down ni sha for na me ko na me boy ni shia e ko shia ta ko e shia o no bia o mote no. Anti o sandi sika si usu say ye den. O sen fa nko ma akra no me ba no. Yo. Pese musa wadamfo ne be ma no ana. Baby. Wona odi number ne ma be ma we. Me de ma blood so send this. Me ba no penny papa so send this can see. We in the line so me register go ba money. Yo, I meet you why ma. E ti vi disco kan ko ma na ba yo no. Me be fi na go na so na me ni nko. Nko yi na o ma me ne de. E be di phone. Ana o ka tell me it didn't tell me ba na kasa. Ni sa pe ne ba ka na. Na jasa wo no, obai woni na tra pe. Oh, sir, you can quit it and some of the call in the country. You're getting to 5 years. Hi, Ma so na ka se mi so ntem empelacha. Besides that I want my baby da. When you be in the transfer motion. No, I am a boy, one besides all my miskada. No, I am a boy you. No, you're the only boss one what's now. No, be fi on no keke no I am a boy. Oh, let's see. Okay. Oh, I just remember Skada. Then someone near Bahona. Skana the man. Mama Skada. And I'm Siska Ben. Maybe change. You might now what's in the pen. What catch any so pen? Yes. Okay, Jeremy Labe. The catch your phone and tell themselves, I don't even look at Quabi. I'm not going to Quabi, one country, like, or oh, that's how I can. Yeah, and I'm about no free school. I buy the car, say, or mom jam would then or pen. And look how below. And I will but young let me hear on a ye. I always see me pet and on your never kind. And on your boy, me no one you be other. Also, I'm a miscard the date I will get them. Ima? Yes. Na wo ka bibi sa asase ne de na maame no anti wo si maame ne je phone no so dey obi sa se dem tam na akwa na ere e ka sa dem sa pe ne ba ke ana ana me na like man ka san tin ko modi de no ka se me ba na stay e ka so san ba back ana ka si ana ma me ka se wa wu ana me se am ya we so awu kwa na on say eno maame ne say maame jamfu a Name. Say dear you make no. I meet your family in fire. What one I say no cre. No banamano. Manamano. Mammy, we are about money. Me near big that way, dear mammy can't. We are about money. When a mama won't kuruma woo, crow we say moi. A be a man for cocrum caution. Now you are not for a year, one must 60 years. Maybe some women answer. A dear Juma now here, waste me to wake a crack, waste me to wake a car, and think what Dana who could jar, what would you want to do? You did nothing. Maybe. Wouldn't it be Sanya Casa? Wouldn't it be? Minibima, as we did in Quam Pastor Shamema.
ana wo hwe no ne kosi se wa sua adwuma wo ni sa no dwuma bia ana se wo wo ba kache nyame na na game so na sa na nyame we ba so nyankopona na mama diani we nyame na me som na wo no a esoro ma onto ma na erade we abrocha ke achina to erade semini kasongo ye semini bi obeti ama ne babo ahya wo se de wo ti kasa mama ai enwa na meye mama jamfu a enwa na meye mama enwa na meye mama jamfu a ewiase nyina etie wo ne wano kasa yo mano kasa ndo mutia obi ani obi ante said what time wo nyam ade am so me create wo mi wiase am ba ese be de ma sembe ko radio so nye be jojo mi ate tin sa tanta de obi ani mi o e je be tin sa tanta de ni so me di mi ti arete se be fu mani ma se wo radio so ni TV so ade ba ko me create no ese no so kata bia meka Mana ogun mo ase me fe o me di buoni ni di ata bi ama wo baba ya se wo se ni e bisa ho ase na ye nyame na hame nyame na hame ame ma ya de de wuye wo ba ya ma de ma ba o minim kata na ntimi mabim ntimi ni kata bi ame kata bi we tibi di ato so fa to so kura ne pa ba bi fa yini fi so Ima. Hello. They say akwada iwu ye ne den. We fare oja o ko ye no. Ono na am like me man ka se bia onko ana se. Ono ana pa ke no ma so ko ni mintin. So o say wo papa ne wo ma me ka kire ne say. Wo nso awade omo de wo kosua adwuma. Enti onko obisa usika so a wo ma no ebro ne ateti inu ode adwane. Ose bisanse afena mama mo ka se e kosua adwuma na yi ade. We last year mo December ni. Ese wan kasa no da wo hefa na wo. Me mo hafke ase. Da ben na obetimi aba ne ye ne woni akoda ntina se ne yensiesi asem no. Bai etese de woni na tena dan e na nyinsan aba enti bra na wo so max na wo de amemema wo no yenhwe na se tia bi wo ho ayatia no na fe wonya kwa hwe no na wawo asumdwe mu oba bemfo yenya ne sa wate o me tini ni de yam sen ka ma on se o ko na ke so ha anke ha mi o ko fe ma me edi ma me atem aba ma me ba asem na ma me ni mu ni nyina wo no wakofa aba wonu akofa akoda tobo shut up wonu akofa akoda no e na aba ne sa enti wudi ebra na yenka asem no na se chawpa bi wo wa yemfa ma me na nya kwahwe oba no wote o akwa ndi me me no e sha pa no ani miskada na bisa ofre ya timdi na dimi ni abro na abro me e so abobia o ko fra ma me ka cha nsem misi nyinsia ne nya odi abla kwa me mbie ma no nkanwe o si na ka cha ma me so ma mi fi so no o ma me ka sem na me kan o me kan sa ai so o be di wachi we conference call no ma me o ka so me na me kan de se be bisa no de ase wa ka ate no sa so nkan no ko ka cha me ka cha ma me sai wu ni nyansa na o ma me bie ma no aka sa o ma me na ka cha se na otwa atom so o ka no kura be wu ana wo na ka e de na afre na wo buru mi na ka o ka ni po be chiro mi nyansa kura no onu ni bi me na me bie ma no o ma me se me na me bie ma no kan o ma na ka me busa ne sa me bie ma no kan yakopɔ ata so se wo ni se mi ni kama foti de bia me twa ntro atom so de na afre na buru mi no da bi no na ka sa se me chiro mi ka so ma me ka chiro mi o ka cha me se nyi se ne nya wo dia na me so la mi ko bo adwaman e na o ka cha me se nyi se ne nya wo di enya me dia da me bo ba bodam se be ama me bo je di se o sister ka cha me se ka question me ka o sister ka cha me se me nda bonte wo na se me wu wi a ma be die ne na se akware ye mo ba na ma je na ka bia mo 50 million kwa mba ko twia na mo da ba be die na busa ne se etimi mi da na mo je timi die mo anya scan fa ngo odi nyi se no kwada be ma nche na ka so ka da se nche yeah okay be ma ne fe ne se da be ye tobo odi nyi se ne kwada be ma be nche mi bo ni de mo boy ni number be mi ni boy de na nya boy ni number me ni ke ne phone so de na ade chi man buy o free fee no e baby for na Saturday
I said, "No, cheese Saturday 3 weeks." Ana asem ne esi o pie frisi ama pa be 9 o ba fie around 10:30 to 11 o ko be me boy ho e de ko share on ma around 10:30 to 11 ana ba fie den na hu se o ko be ma we na me be si onu ana be tena de ho ala be tu no boy ne ye ko ana ka che boy se o be na boy boy ka che se ne wa ama no ana ko ama anka we nyina ni si nti da na do 2 to 3 no o ta ko da be ma no ade chi no de be na so kwada be ma ho me kwada be ma ho ani tina mo kan no kresa na ko o fe boy no da fa ka che boy no you fear 10 to 11 ma me ba o de to kwa le shia o se wo ye call ka che nipa ne say mi wo yanka mama wo ka se mama ma no mi wo yanka mama tu na wo pie wo sa koyin na wo pie koyin no na sa tam no mi am ko se mi sisa nyoma no nti wo koyin kura wo nim so school be mu ana atena wo ma ne bo na jo 10 11 so obo me na twe fam kwa mitimitina na damfo bi dare sa damfo na beto me ho no eno ko ba na o ka se mesen ko busan se wan twe me fam a e ho na me kwatina me mo be ma bi awo o ka che me se me nyim timi ko fa be ma na me ne ntina me se na me se na me se hyew ka ye me se me o be se hyew me o be se so no wo ge etimi me pa me ko fa na no ni skebe da no to no odidi wonyi se na nya se 5 months me ko hospital da me di bisika ko hospital o ko ka no bo o me no ko ka me bo me wa tena sa bo se ja na ye ma me bo dey na be ba ka che me ma bo yi me go o bo me o na di ka bo so so bo bi afi do me na me na ma bo yi me go an ka bo me su na ka jo so I don't know to na ima abuwa kakra ma me din di ohima wa e acho da ba na obeba kuma se ame si ajuma na me yo no me ka ana time me nya time sa ni time ba unya time dige no ma na nyeme o se ne na na jo ba so ni sa phone ni phone kenya se enya brochire kwan we de ka na ba so ya we enti ba u ma me ne wo papa ni uni anu mama ni ese Gana wa fa no na wo ne na nyinsen no de nkomo bi abedan ye na se kasa de bi be firi panyini bi anu mo afiri wachi aba metie na so mo be kire wo de ka kire me a metie na wo mo mpa da bi na bra na akoda no oyobi de hye de di kan de to so mienu oya ban nipa enyinsen eda ne yam and you have to come and prove yourself say die na ma wo bo no se wonu na bo wa be prove na fa hye bi en sa wo hye ne bia no hye no ma ne wo de me wo ka kire no me ka kire me ma bo wa ma ne right me ma mo ni ha o mo wa kwantu Germany, USA, Canada, Turkey. Omo gara ya, be omo meme. Omo wo fine papa. Omo sampala yo. Enti bomode ya nepe onipa ka ho ne bra. Nyankopon ya adomu a na wotwe ya mu ananse yesi next week mu abra. Na afa yemfa asem no mpa ba bi mfa nhye. Mame na nchale fle. Mame nyabotre. Omo ne ka so. Nyabotre Omo yi me ba nche politi me fa ma no. Me fa mame na me fa mbele. Ima? Yes. Mario. Na the choice ya no fara ba ku sen fara sen visa sen so ma me number me sen security so ya ma no. Once no ma ne mai. Enye sika no nko anwasem na ye ka. De make a kire wo allegations say wakoda be ma bi ho. Ebi kwa na say ye die ne wakoda ne ho. Bra na ye nka asem no, that is why I am ending my case. Na me dia asem nisi. Yay. Me family so me mu ni machi. Enko ba bia. Ni wachia wo na wo de ukoti kwadi ni mama nya don't let me go wild. Me pesa me wild also. Me ni waka ne boko se. Won wa fa akoda no. Who allegations against her? Wonu so aka ne de bra na yenka ho asem is as simple as that. Oh, and I tell say, I'm just so far on e ba no de do my evidence mom me dey ma dance e ba e. Obi anfa obi dance e ma o ma me kwadina fo no so wani dance e ma no. Enti wa bra kwakura wo mo fa so om de ne hye wo kon obetena wo ncha bosome nan woni ne nete dem mo na wonu adwane no bra
na yenka asem no mani mfiri ho me ne wo ka ne boko ba do pesa akoda no amfa ba bia ode fa de a yen ye bebo na mane de afa ho na ka ho sa ane afu Kenya se nyanyin se wenti na wo begya na Afri Ghana ha enti ye ka na yiribiribi na wo mpe na pesa gitu se ya ebe tu se ama o me ni se na jetini se ni se na shama na enti bomodi ane bra ni se asem ne ka obi ane nka asem gidigidi bia just come na yentra se ne yenka asem no ba bia wo ya at fault no ne aka se opedie na ye be die ne no se opedie ne na wo show ba it's as simple as that I don't know if you have to take your hand more. I'm not sure how. The only answer I can give because me I'm continuing to be able to do so. Enti me say da be na wo beba ni ani waka sika samo no ebi ama me se no sika no me de ba be simu so se be adanse e bebam bo so me sika ye sei eno nsiesie enti na mpesa wo ba the producer be for no wa hye da wo beba why Yo me da se big mama Oy ma no kwasem se me wura bo ni tie ni ma me ne nsem na oba wiase de wango banko osugu nyame so se nyame amane ba amene kwa de I don't want to go there enkola nyame mu nyina se da bi je so himaye ho ne firi ba ma me ne side ho ne firi ba akola yesem o ka ye kire se asem o ka na no kure ana so se no kure minni bi na o kan no kwa na me bufu ye minni bi wo nkola ba wiase wo se wonni bi enti saa na akola no obeye we sa ba bi a onso wa kire de ama ba ma o boy ni so na tra 5 years ni akola yi wo 21 tena se no 16 no sha se ni twa no nyanwo ye ni nyina no ne akora no no wa nko school wonu a wansi adwuma wantimi amana hwe obu ho a wonni bi no utimi ko sre master bi ko as master be kuna wu agya me ade adwuma na ayase benya adwuma nyame na hwe me nyame otutu sika firi soro meba mama obi a wire crado se open moa no enka o wasem obeka o onya patapa na eto ense ho dwo yeza nanu ede ne ma yire memfi ya meto ya da wase ni ade uviza ya bete ho onya de bi wo bi afie onya do bi si obi afie ye bom den but ye bi sawasem ebi o mama me kurukwa afri mu no ahu kire nti o agya me koba nkwada no dosu etimet sa be de me ni bi nyame na hwe me bi eno kwa na me tan no ai ne wa ready ayanko naima pia yango ponchida naima progress kan se bi o se oba kwasia tibonkoso kasa na edi hu no ana sebe identifitna sabron se to 73 okotena so eyesense no oba kwasia betena de on se nyankopon kan se be makwasia da bible me binim okay e bi oba kwasia e wo ma nkwasia fo adenti no baba ye kwasia akokko kura hu nyansa se sebe mpaduasa waba ne nteba mo kan ne maye de sesem akokko no afuda enso me ma ne maye de enya bi ose nyame na hwe no omunya sa nyame no nyankopon ohwe kwasia ohwe de kuta onsem tida no odifo no koto oba ku na ni no wose dia na wo sa na make obi a mesra mo mo me abi ono ye amani bia yo mo anjune so mo de o maya se bedidi odina ya se didi anasa katisi so anu ahya se piepia ne ma no nya ma me fo na de o mo mama yi ne baba ko ne mpena fo oba osicha wa konta na mema fo ni nyina ma me ne beye mujimifo we hu se we na ya konta we hu se we da so into ade mo ho na didi sa na o ya akolai we de hwe oba pani onu obi so na ti o boge ana jo to aso nso onu se hu ba bi onenam we no nso wasan de nam obi ketua na osemenya adwuma bia ana me de mete wo se o se ya wakwase akasa na hima wadawoma mefuma fa cheme babu se mfum so mpare kasa tintin mami nti na mami kasa ya wakwase akasa ane wonim de semka first Corinthians chapter number 12 verses number 7 enti na hima mami ne ya nipa bia in fact na hima no kure ni
ne ma na ase ni nyina gina maame no so because batan o ye nyansafo tete akola no be de obe ye nyansafo ana batan wagimi tete akola no be ye jimifo na hima batan ye dwamanfo tete akola no ye dwamanfo batan ya wonim nyamsom tete akola no be hu nyamsom na akola we boni nkuro na ye me won akakra o se boy no yima we no se yima ni meboa o se mene obetina meboa mo ahwe wo ma obi a empa ne sine de empa nsunsun ko so aye ne ma afumi we betumi aboa what ma say se nkola na aba no omaduma chede ya topa meba era wo si so anu nti wonya hwe da unsu adwuma bi ada onya hwe ba me nko we kempe jabe we kempe ya se ebia meboa obi ama na ye dokuno hu kukuom kasa mu hu kuku ma ebi ena se me ko nsu ama then now pesa wo ye pesa nka mi handan na nka mi nya ba bi ni mbantin well naima say asema meka naima shut up Jimmy ni from ame ho na aba no wo da bia wonyema wo bepa wo handan nko adama nko adama then now pesa wo ye pesa mi su adwuma be fe na wo kanya sasem weather weather electric weather mami let's Jimmy ni fifie na eba electric weather no muso sade na tre no weather some dey na weather kwa de mu so aba su ya bi weather spray awo ho filter wo ba weather ya ne yeah omo ye containers yeah I don't know pesa wo ye na hima tu di kuna a channel ti so obi ohwe kokoko pa Grace are you confused they in my world then my world no onyema o kamia metal de wama be delicious amana kire wadwuma so wonyem a nyanyema onyem ne ntasutie ne ade no a enka metal wama beauty na me ametwe asika amana ro nti pe bibi a ye reasonable neka na ye mu ani en hwese betimi aya wana teneje nine man up by ekom wi awiwe no ekom ya me share ni be party o na nka we ekom wi ani awiwe no ka jiji wo musa wouldn't say ayi producer 50 cedis or dem agaway get ni yare ne how ni na mani nyina to che afi no sere wan China out in bajo be ma na oba mami ni kunu ne ma ami bi ni kunu ne ma den na ho na akotena me no pa metena manche ewe wedu edum big mama say yinsen na wo ho no eye problem so atiefo na no mka say yinsen no ko ba fa so obenya aduane ade because ono otu onko hosote obedidi until say yinsen we be fi aba ansa na ya fane another way be e be fa so yeah for now no there what I was trying to do ne say they di kind e be kwa ko hu ma me kro no so ne tie yes na so obenya ho atena kakra so the obetina ho a no yeah we say betia yes so ni mu na kakra so the hospital no DJ no na uwi a ya ready but what that the obi besides so person dey make so be well na boy be ya wada wa na me o se jana wani nyina be say wani wada ya juma pa wani nyina be say nyama adwuma Aima timisua adwuma yensa no dwuma wada yensa no dwuma mami mpo na naima na ene o so bansa de ne komo bia na manfo kra na e pa manfo a kire o madwuma firi entetete na yetu yetinsa no ene de obi apa akola sorry ye be announcement yes open kwa mama na amane ho maden o mami o ya de adwuma no so nya he people wani mama na wo so nya we abi o kwa ene wo kwa memma 500 cedis na fato ho china fuani kire mu okonfa no chi ba wo se ko hwe ba bia ye hu ma producer beko ai mama not producer beko na esa ko hospital na ye hwe what next time se won so minimum ko da bi so a o ma me mo amfi o mo so mo de ani edin apre wo mo tipa o ti se won so ye wadin se o be sinkete pa ka betimi me
Mekwatena kala no le ka se memla. Meba. Hey, abusia ya sebo. Ya sam wawawo bana. Ye boa. Ama abofra na da akye esi yie. Hwe, ye ho amane. Ye bone aye no no. Ene ayampi amane tutu de ma ye. Bone aye no no. Enka obatan. Nti wono ko na ne kunu agu a wagya ne ma. Ebi mu kura ma be ye nson wochi. Omu kunu ma agya omu hono ma ebi mu kura ku ti ase. Nanso kaprempo ema. Nso mu wura mo wura emuni ase mo be pa yida chapa e de amamo ma. Na wo ku agu a wo se mofra 5 omu ba ku mpo wantumi ammo homodin. Ampe be papa fa abofa nansi. Se me ni adwuma me ni bi. We ye kasa wasa wakasa. Aso batan obi pe wo bada achi. Akra yo ye sisi a. Yan nya de bia ebi be so ye so. Wo ma me no wo abofra. Wo na be fi. Ne ye boa ma abofra no nya be papa asia. Ayampia na wo to de maye. E ma ne ye. Se woni bi. Woni bi, wonim se woni bi. E na akokọ wo ye. Wonim se wontumi hwa abofra no. E na akokọ bi ewu na mpokọ gum. Anasa nka wo no na wonim se wo kunu nkwa na e ba be hwe mofra from ete wo da won koso na ye a wo ba 7 years ono ko akra ketete ono ni school fees ya se wo nya adwuma wo te ho no wo nya adwuma nti onwonko no mo de piota ena nkrom wo sen omo se wo nya adwuma nti eye wo de se wo gina fidika se nso ka se wo nya adwuma wo ne bi ma metumi sa so orwa ono aksa ne yemu ba ensa e de ne ma be ma se wa wo baako na se wo pene saa on say yin so pa bra be fa utumi bie wa no bie wo rade we senka wa ho ba baako mpo a ka be hu no na mo pai bo ase su go rade so o ma ne ba baako mpo o ma ne ba baako nyunya ya mpeni o pen so anya ko fo su kem omo pe ba kwa atom na so no ma hye yie no so wonya makomako enum hye abrabobɔ ni bia ma mfa na ebo opani a wote be ma so yen hu ade ketwe nso wa wo baako sisi abaako nso aba beka omo mudi ho nso so a no ketek ono kra na nka ono ni school fees nya hi bia aban school yi onwo enkosti ahi bia anka obetumi di na akọ na obedi de obenya ba nya wo de be ma mofra no wo de be hye mofra no mo da ache si omiye enu de wunna sisi akra na ayi madam fo yi bi e kira adwuma free nti se wo kwasira obi se ono wo pa ne chewa on kira abofra ye adwuma nti nka ni pen ko hu mo bo enje ejina ye fidikasi isu chada pa keka ne awo pe wakoma so ade ne awo pe wo ka wa adwen kire nipa wonu mu kasa nye ebe de ne wonye bi ohie ne wonye abotere wonu mu kasa kan sese bi obi de nan ebe de ne wonye bi ombra ho ase no obi ewo bia wonye ne on fa support e na hwehwehwe de bi a wotifa kasa we so obi mpo eyi na komem so de beboa wa esa wo kasa fin ya wo kasa nti nipa no be de na aboa wo abusia mom ye hye ya no kasa yi ye hye ya no kasa yi ye ni bi nti ya sonson ye ho na ye ni asempa enye se wo ni bi nti na na opa bia na de wa brabo eye na me sra ne se ye adofo ene ahwefo ye be boa ma ba ye yi wono so wo afa ne ho afa ne ba na afa ya pa adwuma bi e de ahye ne sa no so wanye bia di e de bia so mo fa ne so na ma me no wa hu na fere ne ma bo fa ida acha awusia aha na me do besi ye like na afa ye nhye na ya adwen kire ye wono so ya fa to comment section no me di am je so ene me akosua ade pa ha so ye me je si da nti da se ne ya san so e de hye e wa hedi makrawa na mo da wase